dukomeje kubasuhuza tubifuriza umugoroba mwiza, umugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024. Turagarutse tugarukanye amakuru mashya, amakuru agiye kwibanda ku mirwano irimo iraca ibintu magingo ayangaya hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Mana y'isi n'ijuru, imbunda ziremereye intoya ndetse n'inini zirimo kumvikana hariya muri axe ya Sake, ari nako muri axe ya Rwindi ibintu byakomeye, kuko ubungubu abasirikare benshi ba FARDC, Sadeke, abawazalendo, abarundi bakomeje kwataka ibirindiro byose by'inyeshyamba z'umutwe wa M23, kuko guhera mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu axe ya Sake yongeye kuberamo ikiswe urugamba, yongeye kwibasirwa n'ibibunda biremereye, kuko ingabo za Tanzania ziri hariya zirimo kuritura imisozi, zirimo zirashwanyuza, zirimo kumanura ikiswe amabombe ku birindiro bya M23. Amakuru ashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa M23 mu ishami ry'igisirikare Liyetona Koloneli Willy Ngoma, avuze ko ihuriro ry'ingabo za leta y'Kinshasa zazindutse zitera amabombe menshi mu bice byo muri teritwari ya Masisi, ari nako Lawrence Kanyuka uvugira izi nyeshyamba mu ishami rya politike nawe yamaganye ibitero byibasiye abaturage batuye hariya muri axe ya Rwindi muri teritwari ya Rucuru. Noneho ubungubu amakuru twe dufite, amakuru dukesha imbone yacu, nuko inkengero za Sake ndetse no mu mujyi rwagati Isake harimo kubera intambara ikomeye cyane, kuko ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage batuye muri ino secteur ya Sake bahunze, nk'uko byanatangajwe n'umuyobozi wa societe civile, wavuze ko ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo babanje kugaba ibitero baturutse hariya imubambiro. Murabizi ko mubambiro hari ikigo cya gisirikare gikomeye cyane kirimo ingabo za Sadeke, ingabo za Kongo, abarundi, abawazalendo. Ahangaha ni naho hari yambunda niniri yo mu bwoko bwa BM21 isanzwe yifashishwa mu kunyanyagiza isasu mu bice bitandukanye. Imisozi ikikije Sake iriho ibirindiro bimwe bya M23 na bimwe bya FARDC, mu gihe santere ya Sake kugeza ubungubu yo irimo iragenzurwa n'igisirikare cya Kongo FARDC, kuko kuva muri santere ya Sake gusubira mu burasirazuba werekeza imubambiro mu mujyi wa Goma hose hagenzurwa n'ingabo za Kongo FARDC. Kuri ubu ngubu abaturage bahiye ubwoba kuva mu gitondo cya kare mu masaha ya saa 9 nibwo amasasu yatangiye guca ibintu, kuko igisirikare cya Kongo FARDC cyamanuye za ndege z'intambara zirimo Sukoyi, zirimo Kajugujugu, zirimo CH4. Ibi bidege byose birimo kunyanyagiza amasasu kugeza na n'ubu ngubu. Amakuru dufite nuko imbunda zikomeje guturika, abaturage bamaze guhungira mu nkambi zitandukanye zikikije uyu mujyi wa Goma. Yavuze ko M23, umuvugizi wa M yavuze ko M23 yabanje gusubiza inyuma ibi bitero, gusa ubu ngubu irimo irasubizwa inyuma bikomeye cyane, kuko ubu ngubu uduce turimo Mutumbura n'agace ka Rushonga, Kaduga ndetse n'inkengero zaho niho imirwano irimbanyije, niho imirwano irimo iraca ibintu. Inyeshyamba za M23 zanagaragaje ko FARDC irimo irakoresha ibibunda binini, irimo irakoresha ibidege mu kunyanyagiza ibisasu byinshi kuri uyu mutwe wa M23, ndetse ibi bibunda birimo gushegesha abaturage, birimo kubakura mu byabo, by'umwihariko guhohotera ikiremwa muntu byafashe intera ikomeye cyane, kuko ngo ibirimo gukorwa n'abagwazarendo barimo gufata abagore ndetse n'abakobwa ku ngufu ni amateka akomeye cyane. Imiryango mpuzamahanga ngo nigomba kurebera ibi bikorwa birimo kuba. Hari hashize amasaha makeya hariya muri axe ya Rwindi naho ibintu byakomeye, kuko imirwano yari irimo iraca ibintu mu duce dutandukanye, uduce turimo Burundi, uduce turimo Kibirizi, uduce turimo
Vicumbi, twose utu duce amakuru dufite nuko utu duce twaba twamaze no kujya mu maboko y'igisirikare cya Congo FARDC nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wa societe civile Bwana Omar Katavius waganiriye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ni imirwano kandi ibaye nyuma y'inama ikomeye cyane, inama bivuga ko yabereye mu birindiro bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi hariya muri Minovo. Ni inama ikomeye yahuje ingabo za SADC, ingabo za M10, ingabo za FDLR, ingabo za FARDC, ndetse iyi nama yari igamije guhuza imirwanire ku butaka ndetse no mu kirere hagati y'ingabo za Congo FARDC, abarundi ndetse na SADC, kuko ubu ngubu bakomeje gushyira imbere guhuriza hamwe imirwano kugira ngo babone uko bagaba ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23. Imbone yacu iri hariya Sake yatubwiye ko abaturage ibihumbi n'ibihumbagiza batuye muri santere ya Sake neza n'inkengero zaho benshi bahunze, ubu barimo guhunga batazi naho berekeza, ariko umurongo wagaragaye ni umurongo w'abaturage barimo kwerekeza mu nkambi zitandukanye zikikije uni mujyi wa Goma. Santere ya Sake iri muri teritwari ya Masisi mu birometero 25 uvuye mu mujyi wa Goma. Niyo santere kuri ubu ngubu ibangamiwe, niyo santere kuri ubu ngubu iri mu kangaratete, kuko inyeshyamba za M23 zirimo ziragaba ibitero zishaka kuhafata, ari nako igisirikare cya Congo FARDC cyo cyarahiriye ko kigomba kwisubiza ibice byose M23 igenzura. Haciyeho amasaha makeya kandi Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu avuze ko hagiye gukoreshwa indege. Uyu yatangaje ko hagomba gukoreshwa imbaraga zose za gisirikare M23 igahanagurwa, dore ko Patrick Muyaya yari yitabiriye umuhango wo gushyingura abaturage baguye mu gisasu kiremereye cyatewe hariya mu nkambi ya Mugunga. Ni umuhango witabiriwe n'abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, gusa uwari uhagarariye abandi bose ni Minisitiri Patrick Muyaya. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru, we yasabye ingabo za Congo FARDC kuryamira amajanja bakitegura urugamba, kuko nta biganiro bateze kuzagirana M23 cyangwa se u Rwanda nk'uko amahanga akomeje kubisaba. Kuri ubu ngubu ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'igihugu cy'Ububiligi, ibihugu byose bikomeje gusaba Leta ya Kinshasa ko yaca ubugufi ikagirana ibiganiro na M23. Gusa Patrick Muyaya yamaze gukurira izi nyeshyamba za M23 inzira ku murima, azitangariza ko nta biganiro bazigera bagirana, ahubwo biteguye kuwushyira ku iherezo, kuko kuri ubu ngubu abasirikare benshi bakomeje guturuka mu bice bitandukanye. By'umwihariko amakuru dufite nuko burya za ngabo za SADC zavuye mu burengerazuba bwa Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado zirimo kwiyongera, zirimo kuza ahangaha i Kinshasa. Hashize iminsi tubabwira indege zo mu bwoko bwa Antonov zirimo gupakurura igikoresho, zose zirimo ziragera ahangaha ku kibuga mpuzamahanga cya Aeroport de. Amakuru dufite nuko izi ndege zirimo zirazana ibikoresho byose by'ingabo za SADC zari zimaze iminsi ziri hariya mu ntara ya Cabo Delgado. Kuri ubu ngubu SADC yaje ku butaka bwa Congo itandukanye n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yaje isimbura, kuko yavuze ko ishyigikiye icyemezo cya Leta ya Kinshasa cyo kurasa M23 igata ibice byose yafashe. Gusa M23 nayo yarahiriye ko nta gihe na kimwe izigera ishyira hasi amaboko ngo yemere ko yatsinzwe, kuko nayo ngo izarwana paka kugeza ku ifirimbi rya nyuma. Ndetse M23 kuri ubu ngubu irimo irategura ibitero bikomeye cyane, nk'uko amabanga yose amaze iminsi ashyizwe ahagaragara na Colonel Nanga ukuriye imitwe ya politike ndetse na gisirikare ya
ya Alliance Forever Congo cyangwa se FCI. Amakuru kuri ubu ngubu dufite nuko ibice byose bigenzurwa na M23 nta gace M23 irata ku bushake bwayo, gusa M23 nk'uko bisanzwe iracyagenzura ibice byayo byose, gusa amakuru kuri ubu ngubu ariho nuko imisozi ndetse n'amashyamba ingabo za Tanzania zitarimo kubireba kuko zirimo kurasisha ibisasu biremereye zigasatura imisozi igahingukira mu yindi. Ingabo za SADC abawazalendo bose barahiriye ko bagomba gukora ibitero bikomeye cyane byo kurimbura byo gushwanyaguza M23 kuko SADC yo iratangaza ko ibyo yakoze 2012 2013 yiteguye kuba yabisubiramo. Umwe mu barwanyi bakomeye cyane ba M23 uyu akaba ari General Byamungu usanzwe yungirije General Sultani Makenga akomeje kugaragaza ko igisirikare cya Congo FARDC kimeze nk'umwana wikirigita akisetsa, kuko kuri ubu ngubu aravuga ko M23 kuva ingabo za SADC zaza nta nagace na kamwe zirayambura, ndetse ahubwo ubu ngubu ateguza ingabo za SADC ndetse n'abarundi kongera kubicira mu misozi itandukanye hariya muri teritwari ya Masisi ndetse no muri Rucuru. Amakuru twamaze kumenya nuko hariya mu kibaya cya Kibumba hakomeje gusukwa intwaro nyinshi, hakomeje gusukwa abasirikare benshi, by'umwihariko hagaragaye amashusho ndetse n'amafoto yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rukuta rwa Twitter, n'imodoka zo mu bwoko bwa Tata ndetse n'imodoka zigera ku 9 zaturutse hariya Igoma zerekeza mu kibaya cya Kibumba, kuko iyo uva Igoma werekeza Ikibumba ni mu ntera nkeya kuko ni ibirometero bituzura 25. Bivugwa ko nubwo utu duce nta mirwano irimo iraba, gusa ubu ngubu FARDC irimo iraharunda ibitwaro byinshi, kuko FARDC yamaze gutegura axe zigera kuri 4 igomba gushyiramo intwaro nyinshi. Axe ya mbere ni Sake, axe ya kabiri ni Rwindi, axe ya gatatu ni Kibumba, axe ya kane ni Mushasha, umuhanda uva muri Waikare ndetse na Kisangani, nyuma yuko FARDC imenye amakuru yuko M23 yafunze uriya muhanda. Ubu naho yamaze kuhashyira imbunda nyinshi, yamaze kuhashyira ibifaru, yamaze kuharunda abasirikare, kuko irashaka gushyira hagati M23 ubundi ikayimishaho ikiswe amabombe. Perezida Tshisekedi amaze iminsi yemerewe inkunga n'ibihugu bikomeye cyane, murabizi uruzinduko yagiriye mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse mbere yuko agera mu Bufaransa akabanza agahura na Chancellor w'Ubudage akamwemerera inkunga ikomeye cyane, kuko ataragera i Kinshasa. Amakuru twakiriye nuko ibitanka ndetse ibifaru by'intambara bigera kuri 12 byapakuruwe hariya i Kinshasa, biza bihasanga indege zo mu bwoko bwa CH-4 igihugu cy'Ubushinwa cyohereje, kuko kuri ubu ngubu ibi bikoresho byose biracyari i Kinshasa, gusa leta ya Kinshasa iraza kubimanura mu minsi mikeya, kuko umugaba mukuru w'ingabo za Congo FARDC General Christian Chiwewe Songweso amakuru ariho nuko agiye kwimanukira hariya ku kibuga cy'imirwano. Murabizi ko amaze iminsi avuye mu ntara ya Katanga, ahari harimo haratorezwa abakomando barenga 800. Bivugwa ko abakomando bose bagiye koherezwa hariya ku kibuga cy'imirwano, bagatangira nabo bagafatanya na bagenzi babo muri operasiyo ikomeye cyane, operasiyo yo kurandura burundu M23 igasubira mu bihugu byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, kuko Perezida Tshisekedi wavuga ko M23 itabaho, ahubwo ari igihugu cy'Ubugande, ari igihugu cy'u Rwanda byamushoyeho intambara bigamije gusahura umutungo kamere w'iki gihugu. U Rwanda ruhakana kuba nta nkunga n'imwe ruha umutwe M23, ahubwo rugashinza Kongo kuba ariyo nyirabayazana umutekano muke uri muri aka karere ka Burasirazuba, by'umwihariko
leta ya Kongo niyo ngo leta icumbikiye imitwe myinshi, kuko kuri ubu ngubu muri Kivu ya ruguru habarurwa imitwe irenga 200, ndetse imwe muri iyo mitwe ikaba yaramaze guhabwa ijambo, ikaba yaramaze guhabwa intebe, ikaba yarahawe intwaro, ikaba ifashwa na leta ya Kinshasa. Barihuje bakora umutwe umwe bita Abazalendo, abakunda igihugu, nibo bakomeje gufasha igisirikare cya Kongo mu guhangana no mu kurasa M23 kugira ngo bayirukane. Ibi ni byatangajwe n'abaturage badahwema kuvuga agahinda baterwa n'Abazalendo bakomeje kubiba inka zabo, bakomeje kubafatira abakobwa babo ku ngufu, bakomeje kubiba abandi bakabica, by'umwihariko bagasaba leta ya Kinshasa ko yakambura Abazalendo imbunda, by'umwihariko bakomeje kugaragarwaho ibikorwa by'urugomo, by'umwihariko byibasira abaturage mu bice bigiye bitandukanye. Reka nkushimire wowe nimba ari ubwa mbere udukurikiranye, nkwisabire ukande subscribe kugira ngo amakuru yacu ujye yakurikirana uko bwije nuko bukeye. Murabizi ko twabasezeranyije ko tugomba kubagezaho amakuru azira igihuha, azira ikinyoma, by'umwihariko tugomba kuzajya tubagezaho amakuru mashya, by'umwihariko y'ibikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari.